tingko pong meto nga karanasan king pari niyang bayo-bayo ko pang pari mag-retreat kay po Tagaytay. Ding kaya be ko king sakin king meto nga bekari puro kay pong puro la pong matwa aking peka anak uling bayo-bayo ko pa po kanito. Anyang katang panahon pong ito pa man makanita ka trafficking Manila. Nangatsun na kay po Manila milol lang kami king expressway. Nga na po sinabi ning metong matong paring kabe may kisakin. Uning problema kay katamong lalaki. Nga na po. Nano po nga kung makanyan. Alam ni metong mang kay katamong migbakal merienda. Mapin naman na po. Ninong kera kalan magbakal merienda. Rembabay. Potang pibat-bat do rembagda. Nung ko bukla, may bala mo kabinet ya po. Karakalalaman. Karakala begot nga rapin po. Na po bisan dadanop. Nga tsuke pa wapin po. Nake po karanop. Magalas 11 na tsuke pa Manila. Kailangan ke pantaglos Tagaytay. Napin po yung sinabi mi po. Wapin po nung atinta mo kanyang kayabing babayan. Diyang numano tamo tadanupan. Wapin naman po kapilang pa mo mag-pilgrimage kami rin sons and daughters na ning parokya ning Padre Pio. Mintake po king Batangas. Anake po karanon meko. Kaya pa man miralaot kay parokya at gagapang na rin pamangan king gulot. Papapasa do po king gulot may makanyan. Sabi ko, kaya mga patakla ka ni ako kalaot pa mo yung biyahe na tanang gewa nun na mamangan mong mamangan. When we travel, kembye, siguro doon tamo po harapin, itang-ita magkasakit na po. Ating kandanum, lalo na po ngeni, may usula po na ng tumbler. Nawari, potang kayakit mo yung dating tumbler na may git 900 ngeni, 350 nga mo, may advertise siya mo. Naman naman tamo po, so easy for us to travel. Naburita mo, we are sure, we are equipped, ngarapin po. Napi po, maging, bala mo ka na ako. It's a good reminder na every time na maglukma ko, agad ko pong sasabihan, may dala kayong merienda. Sali kayong makanini. Bali po, alim mo merienda. Ating tamong panulo, po tating lilyo, po tating ating linlagnat, ating marok. Bala mo po, you're always telling yourself, be prepared. Nga po, when you travel in life. Nga na, kasi po, bala mo, aliway tandatang tampotang maglakbe ka, kengke kambien, nanong ka man puntalan, nanong maning kang gawan, bala mo keng sarili mo tingkan sinadya. Iwari na po, napin po ating kung malating gewang pigunaman nga ko. Keng nanong man pa maglakbe, kimbe, magbakal kang ganaka, aliketasan at kamwa. Iwari na po. Linya ping gospel tamo. Uling ito rin tanggapan sa Maria, kamwada rin nga dua. O tano ninong emimwa. May insultula. Makidalan lamo, magdatun lamo siguro, mag-overnight lamo. Dubo rin pa pag-overnight. Uling muntala Jerusalem. Kalakaragul da kamwa. Ngarapin po, hanggang naman kitang puntong iting kamwara, lalong kang Jesus, may papasa. Balaw tamo po, malambat nomwareng Samaritano ka rin Hudyo. Yawarin talagang pati alalang patawaran. Andiyan Jesus, nakabalitan king kayapan. Santing na po ning gawa ng Jesus. Na sinabi ka rin nga, sige kung bala, masanting pin, pati pa ako nga pibang, at babiyasa la rin, mata sa loob la rin. Diba? Pero di po, belikdan ng Jesus, si Biana na la, sinulong la. Naning bekala no? Kanaka. Uy, katamo po kasi, aminan na po, metong po ka rin, peka matindi, masakit itang rejection. Ewari na po. At tali mo rejection ni misan, era karugo kaintin dyan. Ni Ate Tenet, era kaintin dyan. Potang feeling mo kaya sarili mo, you're trying to do your best. But sabi na pining kanta, but your best is not good enough. Makabusit po ita. Elalang tulang akakit. Ita bang tuturo na kan dayang pawas, pero para karelala pamuring kwenta. Langgawan mo, sumuko na kamo. Kapay nawa, kaburi mo magkakasakit. At kaburi mo mga parusan. Tamartir ka. Sana nung ikay San Lorenzo, ngarapin ko. Pero ano po na naman tayo sarita mo? It's a part of our life. Andiyan naman ka rin anak po, wari, ika yung pengari.
Yung kaya, you're doing your best. Pero potang kaya, may anak mo, nung apakibata na ka, bala mo, may kipekibata na yung kaklase na. Pengarin na nga eh. Pero nanong maging pakibat mo, parusan me, may pakanan pati ngapon, kulong me keng kwarto, makasahop kaya. Ito po'y maragulakutang, makabiye kayan talagang pamanunawa ang pompanyulong kimbye. Napin po tang lawenta mo po, aminan tamo na po kasakit yung panamdaman, po tang we feel we are rejected. Ko po sasabihan, dapat akong panamdaman, imposible po ito. Andiyan nino pong tao, andiyan ako po, once we rejected, panamdaman mo, nang kaya yung masakit na nita, po kasakit buran? Tampotang biglang mag-flashback ka, potang kaya isip mo itang lungkot na kamo pasibayo ang harapin po. Pero let us learn from Jesus nga napin po. Tuturuanan tami sarili tamo, imbabakalan tamo kayong pamaglakbe, dakalaga na ka. Nundag tamo po kimbiyan ng San Lorenzo. Migbiyahiya po, papunta Japan, na naman isip-sipan Japan nga dukpa, ng karas na ka rin, na ano sabi na po ning kwento kay katamo, katugpada pa mo kayong dalampasigan, dekap danala. Nakilong danong agad. Ngarapin po. At doon banwa, deladala pa king aliwan lugar, kinagasaki para, para po panasakitan, para gulutan ng kasalpantayanan. It was a journey that is painful. It's a rejection of itang kapanulan mo kimbiya, rejection of your life. Nganapin, uling inimbiya mo nga. Pero pong gawa na, gana-gana pilitan ng ganaka. It's not merely accepting the pain, but teaching us how to love the pain that is imposed on us. Ngarapin po, how can we love a painful experience? Go back to Jesus. It is not easy to be crucified and being rejected by people. After everything, karakala milagro, karakala pamipakayap, bandang tauli, masakit pa yung ablas. Pero itang rejection na din na sana painful experience na, matindi ka rin nga namin po sasabi, it is because matindi ang lugod. At itang lugod dito, yung may pakayap, karing sablang taong masyas a puso, masyas a pilubluban. Sana po ngarapin kay katamo, nung italaman abayo, panlalawi ring tao, kitang matsurang panunawa, ngarapin po. Tamo isipan keng sarili tamo na, itamo'y magpabayo karela. May kadaliwa po, may katingginuna. Iyan ang bala karela. Uling andyang nanong dawan tamo pong pamilit tamong ibayo, lakit ang panalawing isipan tamong makakayap. Putabad ng tauli kalupataya pa'y San Lorenzo, mate tamong. At pitang kamatayan tamo, inyama na mo po nita, bekalan tamo, ingganaka, ating lugod.